Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero twongere tugaruke ku makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri iyo nkuru irimo iragenda igarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, aho kuri ubu Ububiligi bwasabye Qatar kubwunga n'u Rwanda ariko biba iby'ubusa. Ibi rero byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, aho yavuze ko Ububiligi bwegereye Qatar kugira ngo ibufashe kuzahura umubano n'u Rwanda, gusa ashimangira ko nta musaruro byatanze kuko iki gihugu kitagaragaza impinduka mu myitwarire. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda n'Ububiligi, Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Ukweli Time, aho yavuze ko Ububiligi bubinyujije kuri Qatar bwasabye ko twabonana kugira ngo tuganire ku kibazo. Nabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi muri Gicurasi kugira ngo tubasobanurire muri make impamvu twahagaritse umubano, kuko imyitwarire y'Ububiligi ntabwo yari iboneye, cyane cyane igihugu cyagize uruhare mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'aka karere kose k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo Ububiligi bwateye iyo ntambwe nta kirakorwa mu kuzahura umubano. Ati nta kirakorwa mu kuzahura umubano kubera ko ntabwo turabona ko hari icyahindutse kigaragara. Mwabonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yavuze ko mu kwezi gutaha azaza mu nama y'abaminisitiri bo mu muryango wa Francophone, ariko ku byerekeye umubano w'u Rwanda n'Ububiligi nta kirakorwa kigaragara. Uretse Qatar, mu minsi ishize byavuzwe ko Ububiligi bwanegereye Uganda kugira ngo ibuhuze n'u Rwanda. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje Ububiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, nategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwabwo mu gihe kitarenze amasaha 48 gusa. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi, by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ariko babujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere. Mu kiganiro Maxime Prevonte aherutse kugirana na Jeune Afrique, yavuze ko igihe cyo kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ububiligi kitaragera. Ati haracyari kare kuba twavuga ibyo kubura ku mubano. Ndashaka kubibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Yavuze ko kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda bishobora gufata igihe kandi abantu bakwiriye kubyumva. Ati kuri njye ni ingenzi mbere na mbere kuba inzira zishobora gutuma umubano uzahuka zongera guhanwa, byagenda gake cyangwa bikanyura mu zindi nzira. Ibi nibyo nagerageje gukora mu mezi ashize, by'umwihariko mu nama na mugenzi w'u Rwanda i Doha. Hashingiwe ubuhuza bwa Qatar, umubano ushingiye kuri diplomasi uba ukwiriye guhabwa igihe kugira ngo wongere kubaho kandi usubire mu buryo bwari busanzwe. Nta gisubizo gihari uretse ibiganiro. Yasabye abantu kutagira byinshi bitega ku ruzinduko ateganya kugirira i Kigali mu bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Prevonte ni umwe mu bayobozi bo mu muryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa Francophone bazitabira inama yawo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Gushyingo 2025. N'urugendo Maxime Prevonte ategerejwemo i Kigali mu gihe u Rwanda rwamaze gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire dusoreze hano n'iyi breaking news twari tuje kubagezaho. Niyo mpamvu rero bugiye duhora tubabwira ati mujye murira munsi y'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ntimukajye mucikanwa n'izi breaking news tuba twaba
twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.